ជំរាបសួរអប្រូ NRC ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះធ្វើការមកលេងហ្គេម Free Fire របស់យើងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងខុសសពមួយដល់ថ្ងៃនេះយើងតែងខ្លួនដូចជា B2K ចាំមើលយើងបាញ់ខ្លាំងដូចជា B2K ទេរាល់ដងគឺយើងបាញ់កាក់ខ្លាំងមែនតែនចាំមើលពឿងពាក់អាវ B2K ចាំមើលយើងបាញ់ខ្លាំងដូចជា B2K អត់តោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចុះពីលើឆាត់យើងឃើញមនុស្សមួយធីមហើយយើងរើសបាន G36 មកដើមធ្វើការបាញ់ណុកមួយសិនអូខេឃើញមនុស្សរត់មកមួយទៀតហើយអាយ៉ាបាញ់តកអត់មុនប្រូឯងអាយ៉ាយើងធ្វើការកើបបន្តិចសិនអាយ៉ាមកធីមអាយ៉ាឃើញរត់មួយទៀតយ៉ាធ្វើការដាក់ជាមួយនឹង G36 របស់យើងណុកមួយទៀតហើយអូខេអាយ៉ាណុកមួយទៀតហើយអាយ៉ានេះយើងបាញ់ណុកមួយអីយ៉ាចាអាយ៉ាកំភ្លើងអស់ក្របហើយយើងធ្វើការបាញ់កំភ្លើងខ្លីនេះម្ដងអាយ៉ាមិនអាប៉ែហ្នឹងបតមិនក៏រត់ចុះរត់ឡើងអញ្ចឹងធ្វើការដាច់ធីមតែម្ដងយើងទទួលបាន3 kill ពីលើចុះពីលើឆាត់យើងមកអាយ៉ាបែអោ B2K អញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាបាញ់សាហាវយើងមុនណាកប់ស្រីយកតែម្ដងឥឡូវយើងកាត់មកដល់កន្លែងនេះហើយអាយ៉ាកន្លែងនេះយើងឃើញមនុស្សមួយគ្នាយើងបាញ់ណុកមួយហើយអូខេអាយ៉ាយើងធ្វើការរត់វៀងទៅក្រោយមើលមានមនុស្សទៀតអត់អាយ៉ាយើងធ្វើការរត់ទៅក្រោយសិនអាយ៉ាមនុស្សនៅគេណាយ៉ាឃើញមនុស្សជីឡានអាយ៉ាអត់ណុកទេអូខេយ៉ាលុកមួយហើយជាមួយនឹង AC80 របស់យើងអូខេយ៉ាណុក2ហើយយ៉ាហាប៉ែនោះគ្នាជីឡានរត់ហើយយើងធ្វើការរត់បុកតែម្ដងអាយ៉ាជីឡានបុកតាណាប្រូហើយទៅជួយគ្នាអាយ៉ាឥឡូវ AC8 របស់យើង level 99ហើយយើងធ្វើការហក់បុកចូលតែម្ដងធ្វើការលោតឡើងលើថ្មបន្តិចសិនកុំអាបុកឆៅពេកខ្លាចគេបាញ់ងាប់បែកផ្លោកឥឡូវយើងធ្វើការហក់ចូលតែម្ដងយ៉ាជាមួយនឹង MP5 របស់យើងជាមួយនឹង AC8 ឃើញមនុស្សមកធីមយ៉ាស្លឹកភើយ៉ាស្កានយើងមិញហើយអូខេយ៉ាធ្វើការកប់អានេះមួយសិនក្របផ្ទះនេះមួយសិនយ៉ា C42 មួយអូខេយ៉ាលោតចោះលោតឡើងសិននៅទីណាអញ្ចេះនៅទីណាអាយ៉ាកំភ្លើងយន្តរបស់យើងបាញ់នៅណាចេះឥឡូវយើងធ្វើការរត់ចូលទៅមើលហេឡូនៅទីណាអញ្ចឹងអាយ៉ានៅទីណាចេះប្រូអាយ៉ាស្កែនរបស់យើងទៀតអាយ៉ាអត់ទីទេយ៉ាទីចិត្តណុកបុកចូលតែម្ដងជាមួយនឹងអាវ BK របស់យើងឯងណុកតែម្ដងជាមួយនឹង MP5 របស់យើងរះយោតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការមើលវីដេអូទៀតអាយ៉ាហក់ចុះហក់ឡើងមួយសិនអាយ៉ាដូចឃើញមនុស្សនៅ2នាក់ក្នុងផ្ទះកំពុងតែផ្ទុះអាវុធជាមួយនឹងគ្នាតែម្ដងឥឡូវយើងថាអាយ៉ាគ្នាយើងណុកមួយហើយអាយ៉ាឥឡូវយើងធ្វើការរត់ទៅផ្ទះមួយនេះសិនអាយ៉ាអូខេណាយ៉ាមនុស្សឃើញមនុស្សចាបាញ់ជាមួយ AC8 អាយ៉ាចូលក្បាលតែម្ដងយ៉ាណុកបាញ់មកពីណាវិញមិនកណនណុកអាយ៉ាបាញ់មកពីណាអូប្រហែលពីលើដបូលផ្ទះនោះបែបឃើញម៉ាប់ហើយឥឡូវយើងកាត់មកវគ្គពេញអាយ៉ាឃើញអាប៉ែនេះជីមកអាប៉ែនេះរត់មកឡើងជីសោះហើយជីសោះទៅចេញរត់មកឆ្កុយហើយយើងធ្វើការបាញ់អាប៉ែនឹងណុកមួយហើយបន្ទាប់ពីយើងចោះឆាត់យើងមកឥឡូវយើងកាត់ដល់ឡើងនេះវិញឥឡូវយើងកាត់អាខ្មៅម្ដងយើងពាក់ឈុតអាខ្មៅម្ដងអាយ៉ាចូលក្បាលតែម្ដងជាមួយនឹង AUG អូខេ AUG ត្រូវអត់បងប្អូនអាយ៉ាធ្វើការបុកចូលតែម្ដងឥឡូវយើងធ្វើការកាត់ទៅដល់ឡើងបាញ់តែម្ដងអានេះយើងបាញ់ជាមួយនឹង SCA របស់យើងជាមួយនឹង MP5 អាយ៉ានេះយើងណុកមួយហើយធ្វើការបាញ់តកជួយគ្នាមួយសិនអូខេអាយ៉ាធ្វើការគប់កំភ្លើងយន្តរបស់យើងសិនធ្វើការរត់ទៅជួយគ្នាមួយទៀតណុកទៀតហើយយ៉ាអូខេធ្វើការជួយគ្នាមួយសិនអាយ៉ាភ្លើងយន្តរបស់យើងបាញ់ហើយយើងធ្វើការបាំងតកមួយតែម្ដងអីចាស់ចូលក្បាលពេញជាមួយនឹងស្កាយើងតែម្ដងអូខេចាធ្វើការផ្ដាច់យកខៀវភ្លាមតែម្ដងធ្វើការបញ្ចូលជាមួយសិនឥឡូវយើងធ្វើការមិនបាច់បតាយូរទេព្រោះX0ចាប់ដើមតូចហើយយើងធ្វើការរត់គឺសៀចូលសួនសិនតោះឥឡូវសៀចូលសួនឥឡូវយើងរត់វៀងទៅនេះចូលសួនតែម្ដងឥឡូវយើងរត់មួយលានទៅប្រមាណពេញមនុស្សហើយពីចាក់គ្នាយើងណុកហើយ
giờ tất cả băng cho có chui cái này mùi xanh ở cái này dương chui tới dương chậm anh sport chui mấy cái này dương mình chui chẳng chả bé nó chỉ lan ha chi chim tô tật mà thì vậy giờ nó cho môi này lơ dồn nó bao nhiêu tay mà đó ok chà vẽ đi đo lạnh chốt đi đo lạnh vẽ si hot cặp sạch hot chiêm ấy cặp sạch hot chiêm cho môi năng ao khăm màu rồi bây giờ cứ dùng vẽ khăm màu mùi chốt ao tem đó tại cặp lơ dương bò lơ dương cứ bò phình phình tem đó ok thì cả áp áo còn mùi xanh chà họ cho họ là mùi xanh dạ dạ chúng mới đi sky những tầm đó ở giọt nọc tế bà xanh này nào tích tích ai thằng nọc tem đó ba rồi lấy những cái rớt trôi tem đó bọc trôi tem đó chẳng bạch chẳng mà ta cứ rừng rớt từ chui kia tem đó nữa nha rồi giúp bọc cái dạ vậy mày phải dạ vậy mày phải dạ ta đi xôn bồng về gì thì các bọc trôi tem đó này dừng nọc đánh muối và nọc mùi tiệt thái dạ dừng thực cả rồi từ chui kia mùi xanh làm bấy ở kia dừng support vậy tất cả chui kia dừng mùi xanh này dạ này dừng đặt ở hơi ở đây thì các bọc trôi tem đó dạ mình hạ bạn người đi dạ thực cả băng cái cọ muối dạ tất cả lấy đi họ banh người tem đó mà ọt trôi để tới họ mó bạn họ mó gì các banh nọc tem đó người giặt này cái màu mùi tiệt thái nhưng các băng cái cọ mùi xanh đặt cho kia phim đó mà đòn bà các bạn tự có rung chiêm mùi dẫn chà này cái phải nên cầm một tay bắt chui khi hái bà vậy trong cái đang AK rồi bao nhiêu cứ là bài cao sầm muốn amplify nhưng ở toàn miền là bài lại tế chà tất cả xì xạ sau bắn tích dẫn dạ đi khơi mà nó kia nặng rất xâmรับchương tao mà này chà cái mùi xanh mới dạ nó kia năng men đã hay dạ họ mùi em đó ok họ chặt mùi cho mùi năng âm phi phai rồi bỏ dương ok dịch đã cặp lưng dân mùi xanh tầm bậy ở cặp lưng dân chui bánh support dương và tất cả đặt min mùi xanh chà tất cả rất trôi em đó hay cái này nó cứ ngon là bạc kế hay nè thằng ọc này cứ bài ra này video nó miên tại phần năng tay xôm ọc còn trả sầmรับcả tu sana video cảเราบอกยมบายบาย